ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам ва барномаи хабари таҳлилии PAYOMNEWSро тақдиматон мекунам. Инак сархати хабарҳо. Кастаи чаҳорум, соҳибкорон ва хабаркашу тамаллуқгарон. Гуфтугӯи мустақими Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари паймони миллии Тоҷикистон бо мардум. Имплантатсия ва нархи узви дарунии инсон дар Тоҷикистон аз арзонтаринҳо дар ҷаҳон. дар ду бахши аввали ин барнома мо дар бораи 4 зинаи кастаи тоҷикӣ аз зинаи олӣ ки ба он хонаводаи пешво ворид мешавад то зинаи саввум гуфтем. дар қисмати аввали кастаи олӣ хонадони пешво ва инчунин кастаи аввал яъне хешовандони пешворо ки бештар мансабҳои Тоҷикистонро инҳисор кардаанд баррасӣ кардем. дар барномаи дуюм аз зинаҳои дуввуму саввуми кастаҳо ки ба онҳо мутаносибан вазирони бегона, вакилони парлумон, раисону раҳбарони сохторҳои қудратӣ дар вилояту ноҳияҳо ва кормандони мақомоти қудративу мансабдорони хурд шомил мешаванд маълумот додем. акнун кастаи чаҳорум, соҳибкорон ва хабаркашу тамаллуқгарон. имрӯз дар бораи кастаи чаҳорум, соҳибкорон ва хабаркашу тамаллуқгарон ҳарф хоҳем зад. албатта бо хабаркашу тамаллуқгарон дар як зина қарор гирифтанро соҳибкорон метавонанд чун таҳқир ба худашон қабул кунанд. аммо мавзӯи баҳси мо ҳуқуқу салоҳиятҳо аст ва чун ҳуқуқу салоҳиятҳои соҳибкорон ва тамаллуқгарону хабаркашон дар Тоҷикистон бо ҳам хеле наздик аст, ҷудо кардани онҳо аз ҳамдигар ба ду каста имкон надорад. аҳли хонавода имсол тасмим гирифта будем ки маносики ҳаҷро иҷро кунем ва сафари ҳаҷ кунем. вале суханрониҳои шумо дар арафаи иди саиди фитр, дар ин вохӯрӣ ва ҳидоятҳои ҳамешагии шумо барои корҳои амалҳои хайру савоб моро водор намуд ки ин маблағи ҷамъовардашударо барои кори савоб, барои мунфаш ва таъмир кардану чароғон кардани яке аз кӯчаҳои шаҳри ҳисор сарф намоем ва сафари ҳаҷро ба соли дигар мононем. соли дигарша дар ҳамон ноҳияи ҳисор ҳаст як муассисаи дигари иҷтимоӣ барои ала ҳаминора ко дигар метавонӣ хонаи худоам зиёрат нарай ҳаҷта қабул мекунад худ фароӣ. аслан ин се гурӯҳ фарқи чандоне аз беҳуқуқтарин каста мардуми оддӣ надоранд. ҳар се узви ин гурӯҳ чизи хосе доранд ки ба онҳо имкон медиҳад аз ҳуқуқи дар қонун будаашон қисматеро соҳибӣ кунанд. гарави давомнокии фаъолияти соҳибкорон дар Тоҷикистон пардохти пул ба ҳама зинаҳои кастаҳои болоӣ аст. бидуни ҳеҷ муболиғае ҳар соҳибкоре дар Тоҷикистон он қадар ришва медиҳад ки аз боҷу андозҳои пардохт мекардааш бештар аст. сар аз раис ҷумҳур ки ба ҳар соҳибкор амр мекунад роҳу мактаб созаду дар ободонии кишвар саҳм гирад. то оддитарин корманд масалан кумитаи андоз аз соҳибкор ришва меситонад то ӯ тавонад яъне соҳибкор тавонад ҳуқуқи конститутсионияш машғул будан ба тиҷоратро амалӣ созад. дар асоси супориши шумо як корхонаи мебелӣ ки бо як хатти технологии туркӣ ки профилҳои металлӣ барои коркар ҷилоҳ додан бо пластмас ва хатти технологӣ бо аз Италия барои коркарди плитаҳои ҳозирзамон барои мебел. ин чиз хуб, лекин аз ҳисоби ана он даромадад дар як ҷо як мактаб ё ягон километр роҳ дар шаҳри хуҷанд ягон ҷои нообода обод кардан дар кор. соҳибкор ҳамчунин бо пардохти ришва ба мақомотҳои гуногун бархе дигар аз ҳуқуқҳояшро соҳибӣ мекунад. вобаста аз ҳаҷми даромадаш соҳибкор метавонад ба баъзе салоҳиятҳои фароқонунӣ соҳиб шавад. масалан фарзандашро аз хизмати ҳарбӣ бихарад ё вақте ҷинояти кӯчаке содир кард бо пардохти ришва аз ҷавобгарӣ наҷот ёбад.
خبرکش‌ها با تار تنیدن بین مردم و مقامات و رسانیدن بی‌تنفسی معلومات. خبرکشی به این طبقه امکان می‌دهد با بعضی از مقامداران دوست باشند. خودشان همین خیلی فکر میکنند و بعضی از حقوق‌هایشان را صاحب شوند. برای مثال اگر مقام خاص آنها را به جوابگری کشد و یا اموالشان را غصب کند، رشوه پرسد و غیره، آنها به کریشهشان، یعنی همان مقامی که برایشان خبرکشی میکنند، مراجعت مینمایند و مشکل را حل میسازند. به فرق از صاحبکاران و تملقگران، خبرکش‌ها کم کم حق ظلم بالای مردم را هم دارند که بیشتری ترس مردم از حکومت به تهمت خبرکش‌ها بستگی دارد. خبرکش‌ها اول بوزی میکنند، همنشین و همسایه، همدیار و حتی خویش و تبار خود را میفروشند. بعد آنکه کیسه بیچاره فروخته شده خالی میشود، میانه روی هم کرده نجات هم میدهند و آفرین و رحمت و تشکر هم میشنوند. تملقگران مقامداران در تاجیکستان سر از پیشوا تا رئیس محله و کارمندان عادی مقامات تملق را خیلی دوست می‌دارند. از این رو بازار تملقگران گرم است. آنها با استفاده از هنر لیسیدن همان حقوق و صلاحیت‌هایی را صاحب می‌شوند که خبرکش‌ها دارند. این حقوق و صلاحیت‌های اعضای این کاسته، یعنی صاحبکاران و خبرکش و تملقگران، پر وابسته به همان دارایی و هنرشان است. وابسته به پول، خبرکشی و تملق است که در صورت مفلس شدن صاحبکار یا نالازم شدن خبر و تملق، رسالتشان به پایان میرسد. اکنون میگذاریم به بررسی کاسته پایانترین مردم عادی. بی حقوقترین و سرشمارترین کاسته همین کاسته پایانترین یا پنجم است. البته طبق قانون اعضای این کاسته که 80% شمار عمومی را تشکیل می‌دهد، حقوق‌های زیاد سر از حق داشتن مالکیت و دخل‌ناپذیری منزل تا حقوق انتخاب کردن وکیل و حتی رئیس جمهور را دارد. اما از این حقوقش تا زمان میتواند استفاده کند که حقوقش به کدام از نمایندگان کاسته‌های بالایی، به خصوص تا کاسته‌های دوم لازم شد. در این حالت او بدون هیچ استحاله ضبط کرده می شود و در صورت اعتراض از حق آزادی هم بیچاره محروم می گردد. غصب حقوق‌های اعضای کاسته پایانترین یعنی مردم از طرف اعضای کاسته‌های بالایی هیچ جوابگری در پی ندارد. می شود خانه و اموال او را گرفت، پسرش را در ارتش کشت، دخترش را تجاوز کرد، خودش را شکنجه و تهدید و تحقیر کرد. هر وقتی به بودجه محلی یا مرکزی پول لازم شد، جریمه اش کرد، مسجدش را خراب ساخت، دینش را محدود نمود، فرزندان مکتب خانش را مجبور به کار بی پول نمود. برای هر خدمت رسانی بی پول دولتی پولش را میتوان گرفت، بیگناه زندان کرد، در زندان کشته عضوهای درونیش را میتوان فروخت. برای این کارها کسی از اعضای کاسته های بالایی به جوابگری کشیده نمی شود. برای یافتن مثال یا دلیل، دلخواه رسانه آزاد را باز کنید. اعضای این کاسته حق کار در هیچ مقامات دولتی را ندارند، حتی اگر ورزیده ترین متخصص باشند. یگانه راهی به کار ایستادن در دلخواه مقامات دولتی پرداخت رشوه است. یعنی اعضای کاسته پایان می توانند با پرداخت رشوه به کاسته بالایی راه پیدا کنند. اما اول باید پیش از همه نرخی همان جای کاری آرزو کرده اشان را باید پیدا کنند. حتی معلم برای در مکتب جای کار یافتن باید رشوه دهد. وگرنه هرچند با دیپلم اعلی ختم کرده باشد هم این گروه حقی حتی کار کردن در وطنشان را ندارند و مجبورند برای دریافت کار به خارج سفر کنند. این را هم باید بگوییم که 80% نیروی قابل کار این کاسته در خارج کار میکنند و به کشور مبلغ بیشتر از بودجه آن یا برابر به نیم مجموع محصولات داخلی را ارسال میکنند. بدون این مبلغ اقتصاد کشور در یک سال فرو میریزد. یعنی اعضای این کاسته نه تنها خانواده های خود بلکه کل رفاه و بایگری اعضای کاسته های بالایی را تأمین میسازد.
در همین حال همین سفر به خارج برای یافتن کار حق ثابت اعضای این کاسته نیست. آنها در صورت پسند نبودن به کدام از اعضای کاسته های بالایی می توانند از حق سفر به خارج هم محروم شوند. تا 100 سال پیش به این گروه انسان ها غلام گفته می شد. اعضای کاسته پایان ترین یعنی مردم عادی یگانه حقوق دارند که هیچ کسی حتی پیشوا نمی تواند به آن دست درازی کند. می دانید این چه حقی بوده است؟ این مردم حق دارند به اجازه گرفتن از کسی بمیرند. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم عایشه محمدی گزارش می دهد. فردا 17 اکتبر مуҳиддин Кабирӣ роҳбари паймони миллии Тоҷикистон дар пахши мустақим ба гуфтугӯи навбатиаш хоҳад пардохт. дар ин бора дафтари матбуотии паймони миллии Тоҷикистон хабар медиҳад. طبق اطلاع منبع قرار است کبیری درباره قرار اخیر دادگاه عالی تاجیکستان مبنی بر تروریستی اکستریمیستی اعلان شدن پیمان ملی تاجیکستان صحبت و موضع پیمان ملی در خصوص این قرار غیر قانونی را بیان نماید. همچنین راهبر پیمان ملی به پرسش شهروندان نیز در این برنامه پاسخ خواهد داد. زمان گفتگو پنجشنبه 17 اکتبر سال 2019 ساعت 16 به وقت اروپا، ساعت 19 به وقت دوشنبه، ساعت 17 به وقت مسکو اعلان شده است. صحبت مستقیم مуҳиддин Кабирӣ در شبکه‌های یوتیوبی و فیسبوکی پیمان ملی تاجیکستان و همچنین رادیو پیام پخش می شود. وکیلان دفاع алмозбек отамбоев собиқ президенти қирғизистон дар мурофиаи нахустини парвандаи ғайриқонунӣ озод шудани азиз ботукаев аз додгоҳ хостанд ки отамбоев аз ҳабс озод карда шавад. аммо замир жоошев вакили дифои алмозбек отамбоев ба расонаҳо гуфтааст додгоҳ ҳар дуи дархостҳоро рад кард. додситон медербек абдишев гуфт ҳукми ҳабси гумонбар дар ҳоле тағйир дода мешавад ки вазъи сиҳатии ӯ бад шавад ва табибон онро тасдиқ кунанд. ба гуфтаи вакили дифои отамбоев мурофиаи навбатӣ 16 октябр баргузор мешавад ва дар он масъалаи бекор кардани муҳри махфии яке аз ҷилдҳои парванда баррасӣ хоҳад шуд. дар ҷилди мазкур баёноти Шамил Атаханов ва як табиб аст. додгоҳи ноҳияи 1 майи шаҳри Бишкек 15 октябр баррасии парвандаи ғайриқонунӣ озод шудани Ботукаевро бе иштироки Отамбоев оғоз кард. пештар мурофиа ду бор ба далели ҳозир нашудани Отамбоев ба таъхир гузошта шуданд. соли 2013 додгоҳи шаҳри Норини Қирғизистон дар асоси ташхиси табибон қарори пеш аз муҳлат озод кардани Азиз Ботукаевро қабул кард. Ботукаев ҳамон рӯзи озодшавиаш аз Бишкек ба Русия парвоз кард. ин ҳодиса баҳси густурдаеро ба миён овард. дар робита ба озодии Ботукаев зидди президенти пешини Қирғизистон алмозбек Отамбоев низ айб эълон шуд. дар маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар Тоҷикистон 9 моҳи соли равон ба зиёда аз 644 нафар бемор амалиёти пайвандсозии гурда ва ба 41 нафар ҷарроҳии пайвандсозии ҷигар гузаронида шудааст. маркази матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад дар маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ки соли 2011 таъсис ёфтааст то имрӯз 122 нафар шаҳрвандони хориҷӣ амалиёти пайвандсозии узвҳояшонро гузаронидаанд. аз ин шумора 29 нафар аз Озорбойҷон, 41 нафар аз Қирғизистон, 31 нафар аз Исроил ва боқӣ аз дигар давлатҳои хориҷи дуру наздик мебошанд. тавре дар иттилоия омадааст то имрӯз ба 10 нафар бемор амалиёти пайвандсозии мағзи устухон гузаронида шудааст. дар ҳамин ҳол бино ба маълумотҳои расонаӣ шуда Тоҷикистон аз кишварҳое мебошад ки узвҳои инсон мисли дилу ҷигар ва гурда бо нархи нисбатан арзон дастрас аст. гуфта мешавад як гурӯҳи махсусе ки такягоҳаш оила аст бо хариди фурӯши узви инсон машғул аст. ба хотири мушкил будани қочоқи узви инсон ба кишварҳои дигар амалиёти имплантатсия дар дохили Тоҷикистон гузаронида мешавад. Ӯзбекистон расман ба шӯрои Туркӣ пазируфта шуд. ин шӯро дар моҳи октябри соли 2009 бо ширкати Озорбойҷон, Туркия, Қазоқистон ва Қирғизистон таъсис ёфта буд.
ӯзбекистон моҳи гузашта барои узвият дар ин созмон ариза дод ва дар нишасти сарони кишварҳои туркзабон дар Боку дирӯз 15 октябри соли 2019 ба узвият пазируфта шуд. дар ҳамоиши гузаштаи сарони кишварҳои туркзабон дар Қирғизистон соли 2018 Маҷористон ҳамчун нозир ба ин эътилоф пазируфта шуда буд. ҳамоиши нав дар ҳоле ҷараён мегирад, ки Туркия дар шимоли Сурия амалиёти ҳарбӣ анҷом медиҳад ва барои ин ҳадаф ба танқидҳои густурдаи байналмилалӣ рӯбарӯ шудааст. мавқеъгирии кишварҳои узв дар шӯрои Туркӣ эълон нашудааст. дар ин ҳамоиш шӯрои Туркӣ президенти пешини Қазоқистон Нурсултон Назарбоевро барои хидматҳояш ба ҷаҳони туркзабон бо ордени ҷаҳони турк сарфароз кард ва ҳам пешниҳод шуд, ки ӯ роҳбари абадӣ ва ифтихории ин шӯро баргузида шавад. Назарбоев пешниҳод кард номи шӯрои Туркӣ ба созмони давлатҳои туркзабон иваз карда шавад. اینجا برنامه امروزی ما به نهایت خود رسید. مطلب و تحلیل های دیگری ما را در پایگاه پیام.net پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسانهای واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. لطفاً مشتری شدن به کانال یوتیوبی ما پخش تگمه معقول شد، پخش تگمه زنگوله فراموش نشود. این به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. الله مهربان حفظتان کند. خیر تا روز دیگر.